Ndakunezererewe kandi nguhaye ikaze hano ku murongo wacu wa YouTube channel. Iyi ni Urubibi TV. Nge ndi Shadi Nshuti. Uyu munsi tugiye kuvuga ku murenge udasanzwe mu Rwanda. Ubusanzwe u Rwanda rugizwe n'imirenge 416 iteretse mu turere 30. Ubwo dukomoje ku turere tugize u Rwanda, reka twitse gato kuri kamwe muri two. Rusizi. Rusizi ni kamwe mu turere tugize intara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, aho dusanga umurenge ufite imiterere itangaje, umurenge uteye ukwawo, umurenge wihariye. Uwo murenge ni umurenge wa Nkombo. Uyu murenge uri mu kirwa, uri mu mazi. Uyu murenge niho uherereye. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu 10 byihariye kandi bitangaje dusanga mu murenge wa Nkombo. Iyi ni Urubibi TV. Nge ndi Shadi Nshuti. Kanda subscribe niba utarayikanda, ukande like, hanyuma ukande na share. Hasi uze no kuduha ibitekerezo muri comment. Nkombo ni umwe mu mirenge 416 igize u Rwanda. Uyu murenge ugizwe n'ikirwa giherereye mu kiyaga cya Kivu. Nubwo ari mu mazi, Nkombo ibarizwa mu karere ka Rusizi. Uyu murenge wa Nkombo ugizwe n'utugari 5. Kamwe muri two n'ubundi gaherereye mu karwa kako. Ako kagari kitwa Ishywa. Reka turebe ibintu 10 bitangaje dusanga muri uyu murenge wa Nkombo. Icyambere, nta modoka ihaba. Nta yihaba kuko nta niyabona hinyura ngo igereyo. Hari abaturage bo muri iki kirwa cya Nkombo bafite imyaka irenga 50 batarakandagiza ikirenge cyabo mu modoka, uretse kuyibona bambutse hakurya ikamembe mu isoko. Gitifu w'uyu murenge imodoka ye nawe ayisiga hakurya y'amazi akambuka, akaza kuyifata agarutse. Kugira ngo ugere mu kirwa wambukiye mu murenge wa Nkaka, ukora urugendo rw'iminota 6 mu mazi mu bwato bwa moteri yihuta cyane. Icya kabiri gitangaje ku kirwa cya Nkombo, nta banke zihaba. Ntibanazizi, babyumva gutyo. Ukeneye serivisi za banke arambuka akajya Kamembe mu mujyi wa Rusizi. Icya gatatu gitangaje, nta sitasiyo ya polisi haba nk'uko bigenda mu yindi mirenge. Polisi ikorera mu murenge wa Nkombo niyo mu murenge wa Nkaka. Bivuze ko polisi ikorera mu mirenge 2 icyarimwe. Ikintu cya kane gitangaje dusanga mu murenge wa Nkombo, ku Nkombo haba amashanyarazi mu midugudu yayo yose. Ushobora kwibwira ko ubwo ari mu kirwa basigaye inyuma nta mashanyarazi ahari. Oya, siko bimeze. Amashanyarazi arahari mu gihe hari aho wasanga mu Rwanda hatari umuriro w'amashanyarazi, ariko ku Nkombo hurahari. Ni gitangaza kubona amashanyarazi mu kirwa. Ku kirwa cya Nkombo haba ikigo cy'ishuri. Aha kandi hari n'ikigo nderabuzima. Ikintu cya gatanu gitangaje, ubukwe bwo ku Nkombo bukorwa mu buryo budasanzwe. Bafite umuco wihariye ku bigendanye n'ubukwe. Henshi mu Rwanda twe tumenyereye ko umukwe ajya iwabo w'umukobwa kumukurayo ngo bajye gusezerana. Ku Nkombo siko bimeze. Umukobwa aturuka iwabo ukwe akajya ku rusengero, n'umusore nuko bagahurira ku rusengero. Mu mihanda buri wese abashagawe bagenda bamuririmbira. Icya gatandatu gitangaje dusanga ku murenge wa Nkombo, nta mucanga uhaba, nta n'amabuye. Aho biri ngombwa ko bikenerwa byambutswa mu bwato, cyane cyane ku nyubako za leta, bakabivana hakurya bakabyinjiza ku Nkombo. Si umuntu wese wapfa kubishobora. Icya karindwi gitangaje, bubakisha imbaho. Uretse kuba binagoye kubona y'umucanga n'amabuye, si buri wese wabishobora kugira ngo amabuye n'umucanga bishobore. Niyo mpamvu bakunda kubakisha imbaho hafi y'amazi yaho ya yose. Ngo kubakisha imbaho ni nabyo byiza kuri bo, kuko aka gace gakunze guhura n'umutingito ukaba wabasenyera amazu. Niyo mpamvu bikundira imbaho. Ikintu cya 8 gitangaje dusanga ku Nkombo, nta kaburimbo ibayo, nta nubwo bayizi. Umuhanda w'umukara. Habayo nka moto 3 cyangwa 4, nazo zikoreshwa mu bihe imvura itagwa. Iyo imvura igwa barazibika kubera ubunyerere bwaho bukabije. Icya 9 gitangaje, amahavu. Abaturage ba Nkombo bafite ururimi rwabo rwihariye bakoresha hagati yabo gusa. Umwana uhavutse ni rwo rurimo abazi. Ikinyarwanda akiga agiye ku ishuri. Icya 10 gitangaje dusanga ku murenge wa Nkombo,
80% by'abaturage ba Nkombo batunzwe n'uburobyi, mu gihe abandi mu Rwanda usanga 90% batunzwe n'ubuhinzi. Nibyo twari twaguteguriye ku murenge wa Nkombo, aho twakubwiye ibintu 10 bitangaje dusanga muri uyu murenge. Twagushimiye kubana natwe. Iyi ni Urubibi TV, nge ndi Shaddy Nshuti. Reka tugusabe ukande subscribe, like, share, hanyuma unaduhe comment. Twagushimiye cyane, urakoze kudukurikira. Ciao ciao.